Bible voiza somruk panga chiar chuak tu upa eflalloma lunglei chan maritrua khosa chuan Holy Bible voiza somruk panga a chiar chuak ta upa ef lalloma hian kumsang khazako somre ta tangkhan Bible hi a chiar chuak tana sarkar na a tholai chuan kum khata voi ni voi thum a chiar chuak thei ram thina atna atanga a chol nuwa chuan kum khata voi riat voi kwa vel a chiar chuak thina ni somni pakhat thlasari sanghi sompanga khan Bible bopum pui hi a chiar chuak le a hei hi voiza somruk panga na a chiar chuana chia anita a tuna hian ala chiar zom zelani pulal loma hi kumsomret pasari lai upa ani ve to a lunglei chan mari veng thlang baptist ko ran upamin ni in heti khopa Bible a chiar na sa chung hian tarmit bun alangai lawani hriat theichina khovela Bible chiar chuak tamber chu Brazil nu kumsom komi Hendrik Ima ni in voiza ni somthum pariat a chiar chuaka aboral to nge George Muller Khan voiza ni a chiar chuak ni in soi ani bok India mi SK Yashwadian Khan voiza a chiar chuak ni in an soi bokani nang voeng zat nge I chiar chua ve to comment lama khan iron soi don nia Holy Bible voisom pakhat ziak chuak zalen September ni som pariat sang ni somni pali lalthiang thlimi ramhlun no chuan akutin Holy Bible voisom pakhat aziak chuak to khovel huapo Bible ziak chuak ngun ber ani thei hial mayangem Bible azia chu masak ber chuan ni zali somni pani aziaka abutni na chu ni zani somko pakwa chungin ziakin abuthum na chu ni zathum somrek pali abulina ni zathum somthum panga abunga na ni zani somnga pali le aburuk na chu ni za somruk panga chungin aziak zo man abusari na a ni zani paruk mangin aburiat na ni za somko pali abukwa na ni zani somnga paruk busom na ni za somko pathum le busom pakhat na ni za somret pakwa zianan huna mangani Bible zianan hian ball pen zasari pakhat zet ta mang to a zalen zona changa asoidanin mathiang hian July ni sari sangi sompanga khan Bible zia chua tumin bul atana chuti lai chuan naw hnutet hnelai apom nge a August ni sari sangi somni pali khan avoi som pakhat nan Holy Bible aziak chua kani Bible azia thin chungchanga mumal takin hun bi ain siam thina azia hun tamber chu jingdar nia tanga dar thuma tanga jingdar nga inkar ni in hun ain siam dana zirzelin hun danga po aziak thin apasalin kumsangi sompariat khan alo boral san to a afa te en kol chungin hun ain siama Holy Bible voi khatal zia chuale atuma Bible Society of India BSI hroi tu te po in voisom pani tal ziak chuak turin thuron an peya chumi tur chuan ain buat sai chhole mek bok Bible ka zia chua hlokna tam tak ka chara soivek sen po ni lovang har satna ka tonin ka thin lunga zoite fia taksi in tlan chuana kong pathianin miron pe thina chu pathian o ani ti ka chiang ka hun tona zira chople chila man ngal tur thin lunga ron om mai ang chi te po soi tur tam taka om ti in ma thiangi chuan zale na hril kumsom chunga Holy Bible voisom pakhat ziak chuak thei ma thiangi hi mizo zinga chuan Bible ziak chuak nember ani ngei arin oma khovel huapa po ani aya ziak chuak nem hi an om kherangem an om mani po in tam an om arin om lo ani mithiam ten an soidan chuan Russia in plasma engine siam antum chuan thakhat vela Mars athlen pui thei don ni in an soya chu chuan na satakin wansanga kanjin hun reizong chu atiniam don ni in an soibok he engine hian tharui siam tuatan hydrogen chu amang dona chu chuan charge particle te chu second khata km za achaka rocket kaltir thei turin chakna asiam tir thei don ani chiang zokin soidonila Roseitom scientist te chuan plasma electric rocket engine siam antum thu an puanga chumi mangtu spacecraft chuan Mars chu thakhatemo thlani vela athleng mai don ni in an soibok Russia chanchin bu Itvestia in asoidan chuan tunlaya rocket kan man thin fuel kang manga thlok thin anglo hian an rocket engine siam thar tur hi chuan magnetic plasma accelerator mangdonin
van sang zin na na hun kan man thin po na sataka ti kiam ani an ring boka plasma rocket motor hi electric motor ang chi tho ania electrode pani chu in nga na tan amanga ti chuan charge particle electron le proton te chu electrode pani in kara chuan an kal tlang tona chuti rual chuan electrode a voltage sang takom bok ti in Rosatom Scientific Institute junior researcher Igor Biryulin chuan asoyani chu wang chuan current chuan engine atang particle te nor chuak tu tur magnetic field asiama ti chuan plasma chuan thil engemo kongbik neya nor kal thei tur chakna asiam dona ti chuan plasma propulsion chuan te khin tur dang omlo khopa speed sang min pe thei don ani tuna kan rocket chakna nei chak zong hi chu second khata km level chak kania tuna kan engine soilai me khi chuan second khata km za zeta kaltir na tur tha hrui a pe don ani hetia rang taka mars kan thlen theina tur kong hian mason na ro pui tak ka thlen don mai ba ka astronaut 10 van sanga zungzam hlo om rei tak kan ma chon tur chu ati tlem thei bok dona he engine hi laboratory ya prototype siam ani to boka chu prototype chu rin tlak tak ani theinan nasataka engine ani dona sang ni som thuma chuan man tlak tura pe man ani be se ani a orbita an ka chuanan chuan tuna kan rocket man pangai ang hi an lamang dona spacecraft chuan a om na tur orbit a thlen huna plasma engine chuan na a thok tan dona he thiam na hi planet te in kara bungro thiar vel nan po a man thei don bok SciTech Daily lama in lut le donila mi thiam te chuan nun na te naw chikhat microbes oxygen aya boruak dang nitrate manga thothina omni in an soya khoi hmuna puan omni in an tarlang chiang zokin soidonila scientist te chuan nungchani phungdang lam tak an muchuaka hetiang thil nung hi symbiosis antia hetiang nungcha chi single cell organism ciliate anti chunga chuan an chenga chakna an pe theiani oxygen mangchi mitochondria anglo takin he nungcha chi chuan a om na chu boruak chidang nitrate athok chuwa mang chuan ati chak thin bok atira chuan dil thiang hlima mu annia mi thiam te chuan chutiang thil nung te chu engtia zaw nge an dar ti hriat an tuma mak an ti em chu khovel mun sang dila tanga le nuai tuya depo an muchuak bokani he thilan mu chua hian kan chhevela nunna te naw kan hriat zawna konga chona min peya hetiang nungcha ten kan khovel ecosystem aruka kan khovel ecosystem aruka na poimo an lo thodan atar lang thei bokang India Today lama lut le ila mithiam tenan soidan chuan California hi kumtin centimeter som ni in apil zel ni in an soitlat mai NASA kai hruai zer chian na thar chuan kumtina tuichim chin san zel na mang chuan California in khomual a hlo zel dan chu an zir chianga team te chuan satellite radar mang chuan California tuipui kam mel sang chuanga thui tuichim san dan chu uluk takin an zir chianga heta an zer chian na tanga an hmudan chuan California khopui lai hol Central Valley mun then khat chu kumtin inches riatemo centimeter som ni velin apil thin ti an hmuchuaka hei hi khomual che in le nuaya tui ati chua in a ngong ni in an soyani hetia tui chim chin sang zong danglam na hi atlem viavin alang mai theya kum khata inches tlem te chau ania ma se hei hian tual chung tui lian wave exposure le tui alin tui thiang hlim aron pol dal theina chance ati pung emo ati hniam jok theibok hetia California apil na chan hi le nuaya tanga tui pam chu emo le nuaya thil tui ril dang lak chu awanga thleng ni lovin leilung thil thleng pa ngai le noi pial tlep che in a hrin chu jok ni in an soibok ma se hetiang thil thleng hi California chau anilova khovel mun sang-sanga po hriat tur oma San Francisco po hi atlan yam chak viau ni in zirchian na konga hruai tu Marin Govorsin NASA Jet Propulsion Laboratory thok chuan a soibok
kum sang ni somnga chuan kum sang ni a sea level a in centimeter somthum pasari velin tuichim chin asang jok turarin ania vur tuile tuifin riat tuilum chho zel chu amo phur tulian berni in an ringbok van sang atanga inchis tlem te a khomol che danglam dan an zerchian theinan team te chuan European Space Agency te siam radar manga te fung chu an mang ani NDTV lama in kai chhole donila mithiam te chuan leatanga engkum som ni kalvela hla a mihring chen theina turni om tak planet super earth an ti chu an mu chuak ni in an soitlat mai scientist ten an mu chua exoplanet HD 200794D le aya ale dukarit chuan achung langa tui apai theini in an ringa kan solar system pona om super earth hian nunna dang om theina tur be seina asiam na sa hleni in University of Oxford zirchian na chuan atar langa kan lein ni a helna latdan angvel chia hian RC chu a hel bok Dr. Michaela University Physics Department ami chuan he planet an mu chua wang hian aphur hleni in asoya hun kalzel tura space mission nei na turata na thatak ani aring bok ma se he khovel thar hian kan lei ang nilovin virdan chidang aneya chu wang chuan nunna aom thei don le don lo chiang taka hriat thei ani lawani thil dang in soikai zel donila atopa chuan scientist te chuan black hole lairila enge omti an muchuak don hnai ta ni in an soi black hole hi hun rei tak chung chu space so om thil hriat thiam har saber zinga mi alo ni to thina athuruk pairil berber chu alai ril event horizon anti eng meu po atal chuat heilo na mun rila chuan thu botlat tani bok ma se thiam na thar zel chuan quantum computing le machine learning thiam na mang chuan black hole lairila thil om chu aron tar lang chho tran ta a tuna chuan scientist te chuan black hole lairila quantum fabric ni phung chu anjer chiang chho tran ta a quantum fabric chu black hole chunga frequency le radiation chi hrang in siam zia rang soina ani chutiang ni phung an hai chuan a chuan van lam thil space time le gravity kan lo hriat thiam dan chu thazokin aron thlak dang lam mai thei boka he thilan mu chua hi physics lama thuruk ro pui ber chin felna kong masaber ani thei mayangem black hole hi hun rei tak chung chu van theng renga thilmak mihring ril ru hip em tu ania he thil hi arsi thi banga tanga in siam le hip na chak tak kaneya wanga hriat lar ani bok kum tam tak chung chu scientist te chuan black hole ni phung hi an ngai ven hleya an zo na lian ber chu alai rila hian enge om ti ni in chulai hmuna chuan physics dan hian om zia anei to lo ni in an ring bok physics team University of Michigan athok Enrico Rinaldi kai hruai chuan van sanga thil om chui dan chi khat chu black hole rila thil om chui na tan chuan an manga an natho holographic principle in ngat chuan black hole ni phung chu ati chiang zual ni in an soi bok kani an soi dan chuan asteroid god of chaos an ti chu le naya ron thlokin boru ka lir ning timaila astroquake asiam mai theini in an soya astroquake chu asteroid ten le an ron nai laya leituam tu boruak atmosphere an ti chet phone hi ani thei bokang chu khovel naya aron thlo hun tur nia an soi chu April ni som pathum sang ni som ni le pakua ani in he asteroid apophis hi khopui tiram tu city killer ti in an soi bok sang ni le palia mu chua ani atang khan astronomer te chuan uluk takin an chui zui to a atira chuan sang ni som ni pakua a leiron su theina chance hi 2.7% vel ni in an chuta ma se a hnuwa an chu dan thara chuan a hlau om na chance chu chance tluk le ding on ni vela chance khat vel chawa om ni in an chutani Ronald Lewis kai hruai Johns Hopkins University Physics Laboratory a asteroid scientist te chuan leatanga mel sing khat sang ku a hla a ron kal tur apophis chunga leihim na in a hna tho dan tur an zir chianga an zir chian na in ata lan dan chuan
Apophis aron nai chho zel chuan leihip na tharui chuan Apophis asteroid laka chuan ngor emo khurna nasatak athlen dona aron nai zel chuan lir hing angchi asiam theidon ni in an soyani alin zong hi Empire State Building tiat layania leihiron deng ta se nuclear bomb tam tak luk zeta tam chakna asiam chuak donin ati chiat zaw zong chuan mel za chuanga zaw a huam thei ngei bokang chutiang thil chu thleng tak tak don mel lo ma se lei naya thil thlok chiat na thlen mai thei zinga chiar ani thowa geostationary orbit anti leatanga km sing thum chuang dewa hla a aron thlo huna chuan mitlong point a hmu thei don ani Apophis seizong hi fit sang khaja thum somni ni in a ming hi ai gupta ho pathian thim na le buaina thlen tu a pe patranga phua ania Apophis ang asteroid te hi asteroid dangte ne na in sutna chance an nga hleya ma se scientist te chuan planet nai zoka thlok asteroid te chuan chutiang thlenna chance chu an nei tlem zok ni in an soibok Balos team te chuan leihip na hian asteroid thua pon lam chu a hip khok thei don ni in an ringa computer mangin aron thlo laya thil thleng thei o mangtur te chu an han siama leihip na chuan asteroid in lei aron nai ma tak takin asteroid ta chuan ngin na khurna a thlen thei an ringbok chutianga khurna thleng chuan asteroid lungte chu space sa a len chua dar tir thei mai thei ani leihip na chuan Apophis verdan chu athak danglam mai thei bok zerchian na planetary science journal a ti chua tura an poma an talan dan chuan leihip na chuan Apophis pian chu athak danglam mai thei bok ni in an soyani thil dang Sci-Tech Daily a an talan mang hian chhun zom le deila harsa takin nun na trobul chu hailan anita ni in an soi zerchian na tharina talan dan chuan gamma radiation chuan gas mol mang takatangin nunna tura thil poimo life building block asiam theini in an tar lang tlat mai gamma radiation hian methane chu amino acid lamchi glycine le complex molecules dang chi sang sanga a chantir theini in an soya research team ten journal a genuine tea chemica an talan dan chuan gamma radiation chuan methane chu room temperature zirin thil dang lam inang lo chi sang sanga a chantir theini in an soya chutiang zinga chuan hydrocarbons oxygenated molecules le amino acid te a chantira he thil thleng hian universe nunna thlen turata na bol hlo poimo in siam na tura mun poimo tak achang nge yang chutiang thil te chuan nunna in siam na po a tho hlok le ngei bokang he zerchian na ra chu mang hian University of Science and Technology of China a team weijing huanga kai hruai te chuan universe molecules te loin siam tran dan tir lam kan hriat thiam na bul puimin hon sak thei bokang eng zung chak takatanga in siam gamma ray cosmic ray atanga ron chuak atom chikhat nget lo tak te chuan interstellar dust le van sanga vurthem ice grain na molecules a chemical reaction siam na turin pon lama chakna apithei mai theini in huanga chuan soya chu thil thleng chuan nunna ta na thil trul complex organic molecules thazok asiam theya chutiang thil chu methane na tanga intran ni in ring boka chutiang thil chu rc le rc in kara hian aleng dar na sa hle bok ni in asoyani thil dang money control in atalan hi soikai zelila le tectonic plate hian nunna a hring chuak emo pundanga tanga nunna ron kal chu alo chel reng zo kemle leipon lang hi danglam tak in thlak danglam rengania le hnuaya pial tlep lung pherlian che chuan tlang te siamin lir hing le tlang kang te asiama hetiang kalphung plate tectonic tia hriat hi leya nunna ron than chho chan ber ani theini in an soile tlat mai danglam bik takin le hi planet zinga tectonic plate le nunna nei kop om chhun ania he thil thleng danglam tak hi scientist tam tak te chuan om zenei takni in an ringbok leipial tlep chet na mang hian leilung pherphek chuan atmosphere atangin carbon chu leithua chung mentila potlutin chu chuan climate ni phung awong nge theya
chu baka nun na chom dol tu mineral te chu leichung lam hoin anor chuak boka chu chuan tui thuk taka tanga tlang chip thlengin ecosystem nun na asiam theya scientist ten plate tectonic thil ti hlok na chu an pom thola yin chu thil ron in tran hun le nun na ron in siam na ta na apoi mo na ero an hretam lo le thung then khat chuan plate tectonic chu kummak ta duai za sari liam ta vela tang khan a in tran an rin la yin midang te ro chuan abul tran na masa jok chu multicellular life ron chua ma kumtluk la ding on tam tak kal ta po khan ani theini in an ring thung man lai lung chemistry an zer chian na chuan an hriat lo thil chuina tur clues a peya an zer chian na in akowa chuan kumtluk la ding on thum liam ta vel khan leipon lang khras chu tui tranin a in siam tha a hei hi tectonic chet na sign ani theibok fiana then khatin atar lan dan chuan leihnoi pial tlep lung pher chet na chu kumtluk la ding on li chuang liam ta Heian period hun lai khan a in tran to mai theini in an soibok chu chuan nun na masaber chu planet tectonic plate set vel na thlen na tangin alo piang chuak theiti atilang bokani plate tectonic chuan kan che vel environment mel mang asiam chau nilovin thil nung te tan chen na mun in anglo le thil chi hrang hrang asiam sakawangin nun na omsa chu atran pui thei bokani nung chamang na run pui thlen hnuwa po leihnoi pel tlep chet na chuan boruak ni phung atmospheric condition le nun na ta na mineral poimo te leibo ruak biosphere avon nge na mang chuan nun na ron than len na atan so khok poimo tak aron om tir le theita a heziar anga wang hian planet danga nun na zon konga tectonic chu bol hlo poimo zinga telem ti scientist te angai tua tir theibok tuna kan thiam na hi chuan planet dang hlataka omte tectonic activity chu direct takin aman theilova ma se model then khat chuan exoplanet angchi LHS 3844b anga chuan active mentals le an leipon lang chet na moving crash omni in atar langa chutiang thilan hmu chuate chuan planet dang leilung hriat thiam na zau jok min pek theidon baka khoi mun nge mihring chen na ta na man thei tur ti hriat na min pe thei bokang khovel anga leihnoi lung pher tectonic nei lo an zer chian na te chuan engwangin nge lei hian danglam taka nun na apom bik chan atar lang thei mai thei bok entlang changkang tak James Webb Space Telescope manga exoplanet te kan zer chian mek lai hian leihnoi pial tlep chungchang kan hriat na chuan planet dang nun na om theina om zon chuana tur model min pe thei bokanga khovel danga nun na om theina le mu chuana chu tectonic plate in a hril thui zia po an soi war hle bokani thil dang life science in atarlan hian chhunzom zelila zerchiana danglam takin atarlan dan chuan ui fing jok te hian thuak te jok an nei ni in atar lang tlat mai ui chi hrang te thuak an luru sai satanga an zerchian na chuan thuak liana piang ui chu an fing bik kherlo ni in an tar langa zerchian na November ni som pathuma journal biology letara an ti chua chuan uyan khoi fin bik working dog te chuan ui dang ne na khai khin chuan theina tam jok po an nei mai theya an thuak mun ola chuan ain sing sa fel thei joka he thil hi ramsa a evolutionary history a an hmu to nen adang lama an taksamila an thuak te alen zel chuan an hriat na lampo azau zel thina ngaya nia ram sadanga chuan thuak lian chuan hriat na le fin na lama theina sang jok atarlan la yin ui chungchanga chuan a ep chia in kan hmu ani ti in zerchian na thar kai hruai tu ana barkar sel chuan asoyani he zerchian na hian Switzerland National History Museum bar na om ui brit sang luru sang khajaruk somriat pahni chu te na mangin an thuak le an taksalen zong chu an khai khina mithiam te chuan an taksamila an thuak len zong atangin an chuta chutianga tang chuan ui fin zong tur omang chu an chu ta thina ui fing Siberian Husky mihring te tanpui thin ang te hian an taksalen ang ngai tuain thuak te zo kan neya ui dang chi huwa ang chi te hian thuak lian zok an nei bok ui fing tura an zertir ho hi an thuak ate zok tlang puya
atlang puin hnathok chi Siberian Huskies Great Pyrenees Rottweilers ang chi te hetiang mihring pui tura an khoi fin te hian mihring chu bozon chan chuale police tran pui lama te an pui ber thin bok kani ole khati zong kha karon chuale thei chuni sela video te atop thlenga milo en sakawangi